ассалому алейкум нандагони гиромӣ ва таҷҷӯҳи шумо шарҳи муҳимтарин хабарогузаруши ҳафта дар барномаи иттилоотии ҳафтрӯзи кишвар манзуратҳо мегардад. Дар студияи Шамсин Наврӯзов ва тарҷумаи имову ишора Барно Ҳусейнбай ва нахуст бо сархати хабарҳо шинос шавед. ба шаҳри Хуҷанд 50 адад электробус ва барои сайёҳон 2 адад автобуси дуқабата харидорӣ карда мешавад. дар шаҳри Истиқлол ба беш аз 32 мутахассиси соҳаи тиб эҳтиёҷ аст. ба маркази иттиҳодияи нобинони шаҳри Хуҷанд мизу курсиҳои нав тақдим карда шуд. бурду бохти фаъолияти бахши ҳилоли аҳмар дар вилояти Суғд натиҷагирӣ гардид. дар маҳаллаи 27 ва 28 шаҳри Хуҷанд шанбегӣ дубора ташкил кардид. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. ба шаҳри Хуҷанд 50 адад электробус харидорӣ ва мавриди истифодаи умум қарор дода мешавад. ҳамзамон барои сайёҳони хориҷие ки барои истироҳат ба шаҳри Хуҷанд меоянд 2 адад автобуси дуқабата низ харидорӣ хоҳад шуд. барои иҷрои ин кор нақшаҳо таҳрир дошта маблағҳои лозима низ ҷудо гардааст. дар ин бора раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарисуда зимни нишасти матбуотиаш хабар дод. дар шаҳри Хуҷанд дар ояндаи наздик беш аз 50 адад электробус харидорӣ ва мавриди истифодаи умум қарор дода мешавад. дар ин бора имрӯз раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарисуда зимни нишасти хабариаш иттилоъ дод. ӯ гуфт доир ба ин масъала аллакай нақшаҳои мушаххасро таҳризӣ намуда маблағҳои лозимаро низ ҷудо карданд. дар оянда нақша дорем, нақшаҳои пешниҳод кардагӣ асли маблағҳошам ҳалли худро ёфта истодааст барои харидорӣ намудани электробус барои шаҳри Хуҷанд қариб 50 адад бояд ки инам масъаларо ҳалли худро ёбад. агар мана электробус харидорӣ кунем аллакай бо ба электробус харҷаш кам мешавад нисбат ба он ҳозир сӯизишворие ки мо барои автобус дизелӣ мехарем, боз шароити корӣ бо хизматрасони хубтар мешавад. бо мақсади ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри Хуҷанд ва таровати хос бахшидан ба ҳусни шаҳр тамоми тадбирҳои лозима амалӣ шуда истодааст. гуфта шуд ки бо мақсади он ки бештари сайёҳон ба шаҳри Хуҷанд ташриф меоранд ва аз мавзеъҳои гуногун дидан мекунанд, дар баробари харидорӣ намудани электробус ҳамзамон 2 адад автобуси дуқабата низ харидорӣ карда мешавад ки дар ҳолати ташрифи сайёҳон он мавриди истифода қарор дода мешавад. ҳам электробус ҳам барои шаҳр барои сайёҳон 2 адад автобусҳои дуошона ки барои ҳамин сайёҳоне ки имрӯз хориҷи кишвар меоянд хизматрасонӣ мекунанд. имрӯз дида истодем ки барои сайёҳон тамом шароити имкониятҳо ҳаст. мана бори аввал зиёда аз 500 нафар меҳмонони хориҷӣ барои дар ярмаркаи Суғд 2022 иштирок карданд. аз он ҷумла қариб 40 нафар фақат сайёҳон барои дидан барои дамгирӣ ба шаҳри Хуҷанд аз Федератсияи Русия аз шаҳри Липецк омада бисёр баҳои баланд дода ва ҳамкорӣ кардастанд ки мана ҳар 2 ҳафтаи як бор як рейс дар оянда ташкил карда бо ҳавопаймо омада мана ҳамин шаҳри Хуҷандро дам мекунанд. ҳамзамон дар нишасти хабари раиси шаҳри Хуҷанд ба таври пурра фаъолият набурдани автобусҳо низ мавриди баррасӣ қарор гирифт. масъулини нақлиёти шаҳри Хуҷанд сабаби шумораи ками фаъолияти автобусҳоро ба кам будани сокинон рабт доданд. гузашта аз ин ба он вобаста медонанд ки аз сабаби ба итмом расидани дарс дар муассисаҳои таълимиву донишгоҳҳо ва набудани мусофирон шумораи автобусҳои фаъолияткунанда ба 35 адад расонида шудааст. сабаби асосии ки мо ҳамин моҳҳои июл август камтар миқдори автобусҳои барои доштаги омо сабабаш ин дар таътил будани донишҷӯён, хонандагон ва омӯзгорони мукотиби ва ин соҳаи маориф. ҳоло фаъолияти аксари автобусҳои шаҳри Хуҷанд танҳо дар хатсайрҳои марказӣ ё худ асосӣ рафтуомад мекунанд. то ин муддат дар баробари мавҷуд будани хатсайрҳои ҷойдошта ҳамзамон хатсайрҳои нав низ ташкил карда шудааст. масъулини ин идора тасмим доранд боз 2 хатсайри навро низ таъсис диҳанд ки дар ин масир низ шумораи мусофирон зиёд мебошанд. хатсайри рақми 5 барқарор кардем галамайдон панҷшанбе галамайдон дар нақша аст ки аз санаи пас аз 20 ҳамин моҳ як хатсайри дигар хатсайри 7 34 лочин балабан бо восити кӯчи Юрий Гагарин кӯчи Шаҳр Панҷшанбе самти меҳмонхонаи марказии вилояти Умера
و یک دیگر نقشه ما هست که شد 12 34 یک خط سیری دیگر یکمی سنچارو دو خط سیری دیگر برقرار میشود. дар баробари ин ҳамзамон чандин масъалаҳои дигар низ дар нишасти хабарӣ раиси шаҳри Хуҷанд мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аз ҷумла мушкилоти об, сохтани ҷойхонаҳои миллӣ дар маҳаллаҳо, бунёди иншоотҳои варзишӣ ва ба ин монанд масъалаҳое ки ҳаморӯза сокинон ба он бархурд мекунанд мавриди баррасӣ қарор дода шуд, ки дар гузориши минбаъда шарҳ медиҳем. дар масъалаҳои соҳаи тибби шаҳри Истиқлол ба беш аз 32 мутахассис эҳтиёҷ аст. дар ин бора замини натиҷагирӣ аз фаъолияти 6 моҳаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр баён намуданд. гуфта шуд, ки барои бо мутахассисон таъмин намудан дар масъалаи тиббӣ корбариро пурзор карданд. дар муассисаи соҳаи тандурустии шаҳри Истиқлол зиёда аз 30% ҷойҳои кори холӣ вуҷуд дорад, ки 100 нафарро ташкил медиҳад. сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Истиқлол дар нишасти хабариаш иттилоъ дод, ки дар баробари ин ҳамзамон ба 32 нафар таибон эҳтиёҷ мавҷуд аст. асосан таибони оилавӣ, терапевт, нервпатолог, нарколог ва ғайраҳо намерасанд. валиназар Ғоибов, сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Истиқлол гуфт, барои ҷалб намудани мутахассисон корбариро пурзор намуда, хатмкунандагоне ки дар масоҳаи тиббӣ ва коллеҷҳои тиббӣ таҳсил карда истоданд, пас аз хатм ба кор ҷалб мекунанд. терапевтон ки дар шӯъбаи қабул ва рӯи таҷрибо мекунанд ва инчунин нервпатолог, рӯҳшинос, нарколог, рентгенолог намерасанд. оини ин масъала корбарӣ шуда истодааст. ман ҳафтаи гузашта дар сентари коллеҷ дар шаҳр мушоҳида мекунам бо хатмкунандагони доҷгоҳи давлати тиббии тоҷикистон бо ҳар яке ба таври инфиродӣ ҳамсӯҳбат кунам ва айни замон ба нақша дорем ки аз 4 нафар хатмкунандагоне ки аз шаҳри Истиқлол дар онҷо ҳастанд, ҳар чоршон имсол ба шаҳри Истиқлол бармегарданд ва инчунин бо халқкунандагони муассисаҳои миёнаи махсус коллеҷҳои тиббии дафтари суҳбатҳои инфиродӣ гузаронанд. боварӣ хонидам ки дар соли ҷавон 6 нафар табиб ва зиёда аз 12 нафар ҳамширои тиб ба кор ҷалб карданд. раиси шаҳри Истиқлол Қаюм Маҳмудзода дар нишасти хабариаш аз бурду бохти соҳаи мухталифи шаҳр дар давраи 6 моҳи сипаргаштаи соли 2022 ҳисобот дод. раиси шаҳр низ дар баробари дастовардҳо аз камбудиву мушкилоти шаҳр дар ин давра ҳисобот дода гуфт, ки яке аз масъалаҳои дигаре ки боиси нигаронист, ин ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтани сокинон ба шумор меравад. اساساً مهاجرت رفتوسیان نورسوگی کادر و نورسوگی متخصص ها هست. اولی مثلا ما کاری کردیم. اولی مثلا ما چندین مورد به کل تشکیلات تقریباتی رو داشتیم. حرکت داشتیم که با جلب اهالی که نونا گندگی شدیم که بعضی ها اولی رفتوسیان. барои пешгирӣ аз чунин ҳолат раиси шаҳр гуфт, ба ҳар як оила ба миқдори 5 гектар замин дода шуда истодааст, то ки сокинон ба кишту кору машғул шуда зиндагиашонро ба пеш баранд. дар шаҳр заминҳои бекорхобиро мо ба ҳар як шаҳрванд то 5 гектара замин тақсим кардем барои ки боғ таъсис дода шавад. боғ таъсис дода шавад, оиди таъмини обашам ёрдам мекунем, то ки ҳамонҷа шаҳрвандо бо кор таъмин шаванд. истеҳсоли асосан вуҷуд мешавад шитони ки климати ҳамин шаҳри Истиқлол ба он мувофиқ мебошад. طبق اطلاع مسئولین در ساحه معارف، کمبودی‌هایی که جای داشتند قریب حل خود را یافته ایستادند. آن نارسایی کادری که جای داشت با پورگی برطرف کرده، همزمان کادرهای جوان را نیز به کار قبول کردند. حالا در شهر استقلال 6 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی، 2 مؤسسه تومکتبی، 1 مرکز تحصیلاتی ایلاوگی و 1 لیسه کسبی تکنیکی فعالیت داشته، در آن 2558 نفر خوانندگان با تعلیم فرا گرفته شدند. با مرکز اتحاد نوبینان شهر خوجند برای 40 نفر میز و کرسی های زمانوی خریداری و تحفه کرده شد. این اقدام در دوره تجلیل از روز بین‌المللی معیوبان از جانب رئیس ولایت سوخت رجب‌آقای احمدزاده عملی گردید.
این میز کرسی‌های نو برای آشخانه اتحادیه نوبینان شهر خوجند تقدیم گردید. آن بخشیده به روز بین‌المللی مایوبان از جانب رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و باشندگان این مرکز تحفه گردید. زیرا چند پیش باشندگان مرکز برای مساعدت نمودن به تجهیزاندن آشخانه مرکز با میز و کرسی نو مراجعت نموده بودند. این درخواست باشندگان قانع گردید. پس از گذشت چند روز برای 40 نفر میز و کرسی‌های نو زمانوی آورده شد. ما از نام جمعیت سنه ماه ایون به محترم رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت با درخواست مراجعت نموده بودیم که عاید خریداری نمودن میز کرسی‌ها برای مرکز اجتماعی توانبخشی اتحادیه ملی نوبینان تاجیکستان که به آن نیاز داریم، چون که میز کرسی‌هایی که در این کارگاه هست سالهای 70 قرن گذشته بوده، بسیار فرسوده شده بود. با همین مکتوب و محترم رجبای احمدزاده مراجعت کرده بودیم. البته این درخواستی ما بخشیده به روز 8 ایول بسیار جامع عمل پوشید از طرف رئیس ولایت محترم رجبای احمدزاده و حفظ اجتماعی اهالی ولایت. این درخواست ما را دستگیری نموده به امروز به مرکز اجتماعی توانبخشی اتحادیه ملی نوبینان تاجیکستان 10 کامپلیت، یعنی برای 40 نفر جای نشست از طرف رئیس ولایت تحفه استول برای آشخانه ما تحفه گردید. ما از نام جمعیت، از نام مرکز اجتماعی توانبخشی اتحادیه ملی نوبینان تاجیکستان عرض منتدار خویش را به رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده و مقامات اجرا حاکمیت دولتی ولایت سوخت به جناب عالی که در هر یک برآمدشان درباره دستگیری معیوبان قید میکنند. این چیز نشانی آن است که من در ولایت بخش به روز معیوبان ما را دستگیری نموده به این مرکز تحفه نموده. ما عرض منتدار خیر را بیان میکنیم و اینچنین به حفظ اجتماعی حالیت ولایت سوخت محترم اسام الدین زاده نیز عرض منتدار خود را بیان میکنیم. در گذشته میز و کرسی‌های آشخانه با طلبات جوابگو نبود، زیرا آنها بیش از 50 سال خدمت نموده فرسوده و شکسته بودند. ما از همین جهت این مسئله را به اینوبت گرفته برای باشندگان نوهای نوی میز و کرسی خریداری گردید. طور اطلاع داده شد همارزه کارمندان مرکز برای خوراک نصف روزی به این آشخانه حاضر میشوند و خوراک نصف روزی میخورند. حالا که شرایط خوب و سازگار برایشان فراهم آمد، باشندگان مرکز از این اقدام نجیب رئیس ولایت اظهار خوشنودی نموده سپاسمندی خود را میرسانند. 43 سال اضافه است همینجوری کار فعالیت میبرم. من استادای آشخانه ما فرسوده شدگی بود. شون خیزی هم تقدیرانم قهین‌تر بود. من امروز با دستگیری رئیس ولایت ما استادای نو آوردن. ما از نام خودم، از نام همین هم تقدیرانم منتداری خودم را اظهار میکنم. توجه دولت و حکومت برای فراهم آوردن شرایط خوب و مساعد کاری به چنین نفران پیوسته ظاهر کرده می‌شود. این هم یکی از غمخوری‌های حکومت مملکت نسبت به آنهایی که امکاناتی محدود دارند. اکنون که در این آشخانه همه شرایط فراهم آورده شد، باشندگان مرکز برای انجام دادن فعالیت مهنتی باز هم جهد و تلاش خواهند کرد. جمعیت هلال احمر تاجیکستان در دوره 6 ماهه سال 2022 بهره قانع نمودن عریضه‌های مراجعت کنندگان با مبلغ زیاده از 20,000 سومانی مبلغ نقد و زیاده از 12,000 سومانی مبلغ برای خریداری مواد خوراک جدا گردیده به مراجعت کنندگان بهره رساندن کمک‌های یک وقته در نمود مواد خوراک مصرف نموده است. وابسته به دیگر پهلوهای فعالیت جمعیت در حضور همه کاتبان اجرایی فیلال‌های جمعیت در شهر و نواحی روند کاری موردی تحلیل و بررسی قرار گرفت. جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت از فعالیت 6 ماهه خود در نیم سال اولی سال 2022 نتیجه گیری نمود. وابسته به کارهای اجرا شده کاتب اجرایی جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت پرویز جبارزاده حسابات داد. در مجلس حساباتی جمعیت همه کاتبان اجرایی فیلال‌های جمعیت در شهر و ناحیه‌ها اشتراک نمودند. گفته شد که در این دوره کاتبان فیلال‌های هلال احمر تاجیکستان در شهر و نواحی ولایت توانستند در نتیجه براه ماندن فعالیت مهنتی با نتیجه‌های نظررس نائل گردند. پرویز جبارزاده تاکید نمود که در این دوره از جانب هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت و همزمان فیلال‌های آن در شهر و نواحی ولایت یکچند چهاربینی‌های خیریوی و احسانکاری تشکیل و براه مانده شد. از جانب خود کارمندان فیلال جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت همگی 37 چهاربینی‌های گوناگون گذرانده شدند. از جمله چهاربینی‌های خیریوی
23 عدد که نسبت به نیم ساله اول سال 2021 11% زیاد میباشد. چاره‌بینی های فرهنگی 11 عدد و چاره‌بینی ورزشی 3 عدد را تشکیل داد. وابسته به اجرای انتظام مهنت و فعالیت پرثمره کاتبات اجرایی فیلال‌های هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوغ نیز در دوره 6 ماه سال 2022 حسابات پیشنهاد کرده شد. طور ذکر کردید در این دوره از جانب جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوغ با اویله‌های نیازمند و کم‌بضاعت کمک‌های یک وقتینه رسانیده شده، همزمان در چندین برنامه‌های عمومی، فرهنگی و ورزشی نیز اشتراک کردند. با اطلاع مسئولین در این دوره یکجا با فیلال‌های جمعیت هلال احمر تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های نشاندادها با طور پورا به اجرا رسانده شده، همه کارمندان در اساس آیین‌نامه جمعیت فعالیت خود را به راه ماندند. در مسئله انتظام مهنت باشد، همین را میتوان گفت که از جانب راهبریت و همین کارمندان فیلال جمعیت در ولایت سوغ و فیلال‌های شهری و ناحیه‌ای در این جاده به یگان حالت بی‌سبب و جای کار حاضر نشدن و یا بدرفتاری راه ندادند. یعنی طبق شرطنامه مهنتی که در اولی سال روان بین و کاتب اجرایی فیلال جمعیت در ولایت سوغ محترم پرویز جبارزاده و هر یک کارمند داخلی و برنامه‌ای به امضا رسانده شده بود عمل نموده کوشش به خرج می‌دهند که به یگان خطای یا خامبودی و نارسایی راه ندهند. یعنی فعالیت خود را کارمندان در اساس شرط‌های در شرطنامه نشان داده شده خوب به راه ماندند. برای قانع نمودن عریضه‌های مراجعت کنندگان جهت خریداری مواد خوراکه در دوره 6 ماه سال 2022 20,000 سومانی مبلغ نقد و 12,000 سومانی مبلغ برای خریداری مواد خوراکه جدا کرده شده با مراجعت کنندگان جهت رساندن کمک‌های یک وقتینه در نمود خوراکه مصرف کرده شده است. همزمان در این دوره از جانب فیلال‌های جمعیت هلال احمر تاجیکستان در شهر و ناحیه‌ها کارهای فهماندهی دایر به مقصد و مرام فعالیت جمعیت هلال احمر تاجیکستان 48 وخوری 35 چاره‌بینی‌های خیریوی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی در دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و کارخانه و مؤسسه‌ها گذرانده شده است. حالا در مقیاس ولایت سوغد به حالت 1 ایولی سال 2022 353 تشکیلات ابتدایی فعالیت می‌برد که در صف‌های خود 6602 نفر از آن را متحد کرده است. شماره تشکیلات ابتدایی نسبت به 6 ماه سال 2021 4 عدد زیاد شده است. بهر تازه و آزاد نگاه داشتن اطراف راهی محله‌های 27 و 28 شهر خوجند دوباره از جانب مسئولین سرریاست آبادانی و خواجگی منزلی و کمونالی شهر خوجند شنبه تشکیل گردید. در آن تمامی پرتاب‌های معیشی و شاخ و درختان افتیده از راه تازه کرده شدند. شنبگی دوباره از جانب مسئولین سرریاست آبادانی و خواجگی منزلی کمونالی شهر خوجند در میکروناحیه‌های 27 و 28 شهر خوجند تشکیل گردید. برای تازه نمودن پرتاب‌های داخلی جویبار و کناری راه، مسئولین قطعه آبادانی و اداره راه حشر دست جمعانه تشکیل کردند. این موضع از پرتاب‌های معیشی تازه کرده شد. البته همین تازه نگاه داشتن جویبارها این هم در ساحل چپ راست شهر هم در ساحل راست شهر طبق نقشه‌ای که از طرف کارخانه ترتیب داده شده مرحله به مرحله هر ماه نه کم از 2 مراتب همین جویبارهای حدود شهر تازه کرده همین پرتاب‌ها سر وقت برآورده میشه. بسیار افسوس که ما مشاهده کرده ایستادیم اون جویبارهایی که در نزدیکی انشاءات‌های خدمت رسانی نزد راه‌های شهر موجود است، این مغازه ها این دیگر نقطه های سودا همین پرتاب های همین چی میدونه پرتاب های جویبار نیست، پرتاب های اهالی بسیار در همین جویبار ها مشاهده کرده میشه. همین در میکروناحیه من 28 بازی من به نوار گرفتن، من جویبار ها رو دیدم. من خودتان بینید من همینجا 50 متر میبرد انا نقطه پرتابجو هست. همین نقطه پرتابجو رو نپرتافته همین فلان واقع پرتابهای مغازه اون که از آن اهالی باشه در واقع به درون همین جویبارها پرتافته است که البته این یک مدنیت شهرداری و بسیار یک کار بی‌زیب است. بسیار خواهش میکردم همین احترامانه خواهش میکردم و مراجعت میکردم به شهروندان عزیز ما که این فقط با امید همه کارخانه راه شدن در تورنی
البته هر یک شهروند وظیفه دار که قاعده شهرداری رعایت نماید. оид ба вазъи санитарии ин мавзеъ чанде пеш сокинони маҳаллаи мазкур ба мо муроҷиат намуда буданд. дар ин маҳалла 32 адад хонаҳои баландошёна ба қайд гирифта шудааст. ин иқдоми саривақтии масъулин ҷиҳати расидагӣ намудан ба мушкилоташон аҳли сокинони маҳалларо хушнуд гардонид. ما همی از شهروندان هم محله یک چیز خواهشمنده همین خواهشمندی ما همین که همین پرتوه هاشون همین پرتوی کرتی و burada پرتوانو همین چی مقدار میتونن آزادگی و تنظیم گیرنگر هم نفس کشی تازه برای خودمون آبروی محله از میکرایون نوریامو میتونست میکنم که خلق برونده مهم که مکنای رسانید. дар баробари тоза намудани ҷойбору канори роҳ аз партовҳо инчунин шохҳои дарахтон ки чанде пеш бурида шуда буданд пурра аз канори роҳ тоза карда шуданд. инчунин корҳои фаҳмонидадиҳӣ низ ҷиҳати тоза нигоҳ доштани мавзеи мазкур гузаронида шуд. умед бар он мебандем ки минбаъд низ сокинони маҳалла бо ташкили ҳашарҳои дастаҷамъона ин мавзеъро тозаву обод нигоҳ медоранд. бо ин амали хеш онҳо ҳисси баланди маданияти шаҳрдории худро нишон медиҳанд. бинобар маълумоти агентии оба ҳавосанҷӣ пагосани 17 июл дар шаҳри хуҷанд ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 34 то 37 дараҷа ва шабона аз 26 то 28 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосферӣ 739 мм сунчаи симобиро ташкил дода, намноки ҳаво то ба 23% мешавад. шамол бошад аз самти шимолу шарқ 2-6 метр дар ҳар сони мегузарад. бинандагони гиромӣ мунашари хабаргузорише ки давоми ҳафта ба худ пайвастанд ва кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода ба манзури шумо намуданд. то барномаи навбатӣ тансият ва хонобод бошед.